Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Жалпы бізден жылқы сүйүүчүлөр, сайыпкердейбиз, балбандардайбыз. Аргамак каналыбыздын катталуучулары. Ноокат жергеси, Ноокат жылкы базары 2 август 2026 жыл. Аптанын бүгүн жекшемби күнү, аптанын базар күнү. Эртең менен кеч 8 туугандар. Мен эми бүгүн ушул Ноокаттагы билесиздер, эми ар ушу базарга түшкөн сайын өспүрүмдөр да, тайларды, эми азыр кулундар кире элек негизи. Эми кирсе дагы бээлер менен, энелер менен кирет. Ушу тай базарларды, анан бээ базарды бир обзор кылып берем. Жакшы. Каналга катталганча лайк басып көрөсүздөр. Ал жерде ал тай бар экен. Байталбы таксы же бээби? Эркекпи? Еттүү нерсе го сенбиз, а? Канча жаш мунуңуз? 1 жаш. 1 жаш. 1 жаш кene. Боғыз қанша? 140. Сода болду? Ода жакшы болду. Боло элек, а? Тай ошондо тай болуп тур да. Тай болуп тур да. Бул сатылдыбы? Жок, сатылган жок. Бул не породасы экен? Чоң нерсе экен да. Өзүңүздөн элеби? Ден соолук жакшы. Кызыккандарга номер бересизби? Айтыңчы. 0772 70 08 89. Өзүңүз каяктан болосуз? Кеңеш. Кеңештен. Жаныбар. Бул мына орт жактарынан кызыккандарга. Кызык болсо байланышасыздар. Тай болуп тур да, азыр 1 жаш дейт. Oldu. Boyun ölçüyordunuz ha? Ya bu bilgiyle çıkart. 1.50 çıkart, 1.50. Oldu. Bazarını versin. Kızık bolsa çalastan. Üstüne adam körlek ha? Oldu. Tak hem taylarga girelim. Şuna var bak. Taksır kança tay? 75. 75. 75 mi? Soda oldu. Özünüzün kanı kırgız ha? Bir yaştan öttü bunlar ha? Bir yaşar, reka geçer. Şurada. Ana canavar, kişine gelin gördünüzler. Oldu, bazarını versin. Kızıkkanlara nomer veres bize. Aytыңчы. 0776 44 16 64 ha? Kayaktan geldin? 0706 menen ha? 0706 menen ha? 44 16 64. 44 16 64. Nokat kılı bu? Şankol, arbın. Oldu. Mına. Oldu bazarını versin. Kaça bul taksır? 75 kam var. 75. Erkek ha? Urgaç. Baytal. 75 deydi bana. Soda boldu. Tamam. Ol bazarını versin. Tak. Yaktağlar sıra başlayacağım. Urgaç kança ekan bu? Urgaç baytal 70 Baytal 70. Aytılış ha. 70 ming so'm kemi var. Urgaç ekan. Öspürümde. Kança taksır? 95 kam var. Bu ne erkek? Erkek. Yaşlı. Paltaraşka da. 1.5 ha? Жылы seveden paltaraşka. Javağı da koyuyoruz ha? 86'ga verilberdi. 86'ga verilber tuttuğunlar. Al bazarını versin. Taksır kança? Bası. 64'e vermedik. Vermediniz ha? 64'e vermep tur akan. Bir yaştan öttü bular ha? Öttü ya. İçine geldiğinde kızı attı adamlar. Altay, bunda Altay.
Ha qancha? Taqsir? 130 ming. Mana erkakda 130 ming so'm. Ular yashi qanday? 1,5 yash. Ha bunlar ha? 1,5 yash. Yaxshi 130 ming. Savdo bo'ldi ha? Bo'ldi sen. Bunalarning sotilganini hiç ko'rmadingmi? Savdo bo'lyaptir. Hozir borsang ele tartib oladi, olib sotarlar ekan. Ular sizdanmi? Yo'q, shuni ko'ryapman. O'rtasizmi? Baytal ekan shu. O'sha baytal ekanda. 1,5 yaş bu. 1,5 yaşdan. 75 yarım oldu. 75 yarım oğlum. Yerde 75 yarımga satıldı. Erkek tay. 75 yarım. Tak bu yoq endi beyler, baytallar. Assalomu alaykum. İbrahim qandaysiz? Salomat Yaxshimi? Qo'lirmaymi? Bu boshqa o. Ne? Bunamiz. Ha bu boshqa. Bir ekan ha. Ekoy tang baytal. Mana baytallar. Bunamiz cho'ng ekan ha. Qanchadan bulamiz? İbrahim? Sizda ajakkoy so'raydi. Bir tartay için. 150'den. 150'den. 150 ming so'mdan tug'anlar. Eti yaxshi ekan ha? Eti yaxshi ekan. 150'den tug'anlar. Aytilish bahası. Moment berasizmi? Boshqalarga so'raganlarga topib beraverasizmi? Tabii. Aytingchi. 71 milyon. 0771 20 20 02 61. 0261 qiziqqanlar tug'anlar. Agarda bir chalib ko'rasizlar. Boshqa kerak bo'lsa da topib beraveradi do'stlar. Demi İbrahim'ni bilasizlar. Naq bayaqınday adam savdo qilganlardan beri. Toza. Bunalar baytal ekan ey. Canlar. Bunlar üçöy savdo oltat bir bo'lsa. Üçöy savdo oltat. Üçöyni o'rtasi bakan? Ekoyni qancha verdingiz? Cho'nglar bormi? Ular niye ekan? Urg'och ha? Qancha verdingiz akani? Bir tartib qo'ying. 152 verdim. Mana iki chekadagi cho'nglar to'g'onlar. 152 ming so'm savdo bo'ldi. Urg'och bular, baytal. Bu yoq eskan, bu yoq qarda. Ekoy 152 mingga savdo bo'ldi. Canlar mana o baytal deyiz, bey deyiz, bu ne ekan? Ulkok. Maşallah maşallah. Mana dostlar. Qo'lindular. Mana qo'linmagan. Ha bo'ldi esep. Esep. Bunlar cho'ng ekan. Bunlar ekoydan var ekan. Ekoy iki boshqa o'xshaydi, bir bo'lsa. Ular sizdanmi taqsir? Ha? Ular sizdanmi? Naqi ko'nglingiz Ekoy iki boshqa? Ha, bu Har beyingiz qanchani tug'gan? Beyingiz. Qanchani tug'gan beyin arqa? Ekşi bolası. Bu ikinci qul. Bu ne bolasi? Urg'och bunlar ha? Bu baytal. Qancha ham bular? Bo'lsa. Millionda odasi. Bular qanichi parodasi? Paroda Rossiya. Qayerdan olib keldingiz bularni? Pulatov. Jalding. Qaysi bölüm? İkinci bölümden geldim ulan. Pulatov aylaymağı. Ha ikinci dediniz ha? İkinci balası kemin al. Hem baytal bu. Buna beyni qarаңызlar maşallah.
Sorularını ver koyalım. Bu öz negiz boz okşayt bir olsa. Çoğun beğen, evet o çoğun beğen. Azırak tartayın. Bir tep mayı kulak yaparsın. Ama bu narık boz mu be? Boz mu? Kursağda balası var mı? Bilbeysen karanlık. Toda da. Bular bizge жақшылап жүріп екен жайлаудан. Жақшылап. Қызыққандарға номер беріңе mi? Çalat da, sorayt da. 557 0557 88 88 99 99 60 68 68 аяғы туғандар. Бұл негізі бұнысы байтал. Нарқынысы екені туған бе екен. Енесі да. Kimге қызық болса байланышып көрерсіздер. Негізі өте чоң бе екен. Hiç boyun ölçediniz mi? Beğenin. Boyun ölçediniz mi? Бұларға оңай айғыр жетпесе керек, ha? Болды, ama bazarın besin, ha? Qanday yaxshi turasiz, qanday? İşte sizde adam mağazaya bazarda. Keyin birinchi ko'rishaylik. Yaxshi memlakatingiz qanday? Turibsizmi? Yetti уже. Oltasizmi? O, zapis katta. Aynen katta verip abi. Qancha yosh bunimiz? Canası. Жаңасы 4 yosh. Mingi? Mingi. Mingi, ha? İçinde cemcep turgan da. İşte cemcep turgan. Niye parodası bunun? Ya karabaya. Özünüzden. 4 yaş ekan, ey. 170 bin so'm kam var. Bak, bunday taburosi var ekan. Taburosi. Eti yaxshi ekan, ha? Eti жақсы cemcep turgan da. İki mal. Qanday bo'ladi? Bulut. Bo'ladi, ha? Soysaдағы, soyqolongoдағы bo'ladi. Жаңағы. Bakkamız. Budan қазы қартатып жүріп қалса керек, жақсы шығады. Kalsa жақсылы çıkar. Жақсылы шығады, ha. Өзіне лайық шығады. Otası mı kamçı açar? Шәкең болды. Номерді айтыңызшы одан кейін. 772 milyon. 0772 11 11 01 01 64. 64. Mana. Mingenge ham жош өзü. Ha? Minse дағы болады, достар. Бап, пышақ аламдай тұрған болса, ha? Соғым соям шоңырақтай тұрған болсаңыз, мына. Bir байланыс көрсеңіздер болады, достар. Бағасыны. Ha? Болды hazır, ha? Қызықшылық abi. Ne sattınız mı? Aman. Ha. Ne oldu? Қаншаға кетті? 154'e gitti. Nasıl berkiniz? Peki, o kadar. 154'ten mi? Қанша жаш бұларыңыз? Bir de tuğan belli. Bir de tuğan beyler, ha? Beyler. Kökte tuğan. Ayaktan geldi bu beyler. Ayaktan beysi. Kökledim belli. Kökbel'den. Bir de tuğan beyler. Bir de tuğan beyler eken, he? Жануар. Быйыл кышыр. Ошол жакта эле жүргөм жайлоодо. Ошондо экөө канча болуп калат? 200 100 канчадан дедиңиз эми? 300. 308 миң. 308 миң. Мына. Бияктыбы? Ээсиби? Болду. Мына достор. Bir de tuğan beyler ekan, he. Bir de tuğan beyler ekan. Ha. Ha. Beyler yaxşı ekan, he. Ha. Canavar. Görünüzlerçi. Ekoy oldu, ekoy. Kaç oldu? 308 oldu, kança oldu? Şu anda 308 oldu. Bir de tuğan beyler ekan. Evet, diğerler 100 binden ne? Oh. Allah olsun. 115 lira. 100 bin demek şart alamak oldu. Жаңа тамашаны алып. 308 миңге экөө сатылды. Достор,